Dragi moji prijatelji, ljubitelji skutera, danas ću vam pokazati kako skinuti i očistiti karburator ili fegazer na vašem skuteru. Pa hajdemo. Ono prvo što morate uraditi jeste otvorite cic, izvadite 4 komada desetke i dignete čitav cic zajedno. Sljedeća stvar jeste anza u štucen popustiti da bi karburator mogli izvući vani. Kablove, jedan, dva, treći isto tako, svučete, zatim sajlu gasa popustite, lagano sajlu gasa izvučete i ostavite je na stranu. Pazite da ne bi šarafe izgubile. To je to. Onda imate još onda imate još 2 šarafa od čoka. Jedan. Ovo moramo još malo tako. Onda imate šelnu od filtera zraka koju pritisnete i svučete sa fegazera i onda možete kompletan fegaza da izvučete vani. S tim da moramo osloboditi 2 šarafa desetke zračnog filtera koji drže tu isto. Oni su ovdje. Nakon toga izvučete karburator vani. To je to. I onda ga oslobodite sa zračnog filtera.
To je to. Ovdje imamo Hauptdüse, glavnu düze, imamo Nebendüse. Moja je 57,5 velika. Lagano odvrćite ove düze zato što su izrađene od takvog materijala da lako pucaju. Düze možete da provjerite tako što morate jednostavno vidjeti bar tračak svjetlosti kada pogledate kroz njih. To je to. I ovo je Nebendüse. Ja mogu sada da promijenim düze koju god hoću. Znači prvo da ih očistim malo. Možete to čistiti sa Bremsreiniger, sa WD-40 i onda ako imate pomoćne ili odgovarajuće iglice koje mogu proći kroz ovo da to očiste sve. Pošto sam ja fegazer čistio neki dan, neću ga sada na novo čistiti, samo sam vam želio pokazati kako to izgleda. Ovo je bila najjednostavnija metoda čišćenja karburatora. Inače možete kompletno rastaviti svaki dio i očistiti ga pojedinačno. I čišćenje karburatora treba biti najmanje 2 puta godišnje, na početku sezone i na kraju sezone, da bi vaš skuter dobro radio, da se ne bi gasio na semaforu ili kad stanete negdje pozdraviti nekoga, kad osjetite da prilikom rada vaš motor drhti. Sve su to neki od simptoma koji govore da trebate očistiti karburator. Sada možete uzeti WD-40, poprskati to sve malo, ovako. I onda uzmete četkicu za zube i istrljate to sve ovako. Pazite, kada budete prali zube, ovu četkicu morate dobro očistiti da vam na zubima ne bi ostalo ulje. Šalim se naravno. Nemojte to da radite jer ovo je četkica koju ja više ne koristim. A idealno sredstvo je za čišćenje ovako vašeg karburatora. Može da uđe u bilo koji dio ove male četkice. Tako da odlično je istrljati malo ovako karburator sa tim. Ovako, uvijek kada radite sa ovim WD-40, Bremsreiniger i ostalim, poturite nešto ispod, jer jedna mala fleka može da vas košta od 70 do 1500 eura za privatna lica. To je to. Znači to košta brdo novca. Sada možete pokušati malo ovako. Imate potpuno jedan. Ste očistili karburator, montirate ga onim redoslijedom kako ste ga skidali. Gledajte, ovdje mi je kabel pukao, ali to nema nikakve veze jer ovaj šaraf ovdje
što stoji. On je u slučaju da imate kada rasklapate karburator i ovdje da stoji višak goriva. Onda odvrnete ovaj šaraf i gorivo to iscuri u neki kanister, čašu, flašu ili nije bitno šta, da ne bi otišlo vam na zemlju ili negdje i platilo ste džava kaznu. Tako da dobra stvar jeste da taj kabel bude ispravan, a ako nije, on nije ni bitan. Samo ga dotegnete ovako malo i to je to. Idemo sada montirati karburator onim redoslijedom kako smo ga iskinuli. Ovo je set Disney o kojima sam vam govorio. Gledajte, kod mene je 57,5, ovdje je 50. Onda imamo različite brojeve ovdje, 57, 60, 70, pa čak i 90. Zavisi koja vama treba, koja je bila ugrađena. Ne treba puno pretjerivati jer može doći do, ajmo reći, gušenja motora, gdje vi morate stvarno apštimenovati onda vaš Fegaza, a to je procedura. Ako niste to nikada radili, bolje nemojte ni pokušavati, zaista. Ovo je drugi set Nebendüsen, to su isto tanke, sitne, čak milimetarski, jednostavno najtenja igla skoro ne može da prođe kroz to. To je stvarno urađeno precizno, bože. Tako. Kada smo Fegaze ili karburator ugradili, očistili, ugradili, onda idemo na jednu test vožnju. Palimo skuter. Normalno je da on, dok ne potroši onaj WD-40 koji je bio u njemu, onda idete, zagrijete ga dobro, jedno, dvije, tri runde u bloku. I kad je zagrijan, onda možete štelovati dovod zraka i štand gas na vašem karburatoru. Evo, vidimo da je se ovdje ugasio, znači potrebno mu je naštelovati zrak. Ali idemo zagrijati jednu rundu i onda ga štelovati.